Sözlü bakkan son asılın sözlü tabasın Akkalpak Kırgız jurtuna salamın menen jagasın deyip Şahil jеңе. Ооба. Anısınlarındayım Akşalında oynoğun Kırgızdın kımız juttuğu jigitlerin atынан Жал эле сиздерге анан бүгүн беттештик көрсөтүп алыс жакындан ат арытып, жол карытып келген Жумурай журтка жылуу саламыңызды жолдоп калмакчыбыз. Арбаңыздар. Назарыңыздарда кулундунун сулуу кыздары. Кулундунун 60 жылдык юбилейин Кыргызстанга жар салып Акжол Бекназаровдой аталар чыккан жер, маданиятка таанымал Баба Равшан, Бактияр, Мурзали агалар дагы бар. Туура айтасыз, эрке бала. Жарашат айтсам бармадым, Эрге давам менен мен дагы эл кыдырып барганмын. Баба Равшан кадери канча жыл мен да жандадым, энелердин көркүнө көрүп туруп барам, энелердин өнөрүн айтсам деп турам. Силерге эле бүгүн кызмат кылып берем деп берген элем убадам. Özüm hazır koyulgan yigitlerdi bir garap, kızlar taraf bir garap, kimisini maktasam gaydelerim var eken, yerimden gelgen baybiçe, bu yerde dağın bilindin, önörünü körgönmüş salanto ve deşirinden, halkımız gelgen. Özümlüğün mıktıda oyunun görüp baldargın, özgöçü bulup sen aldın, üyrönöyün dep bugün, omuz dudağın olgaldım. Bu iş-çara Leylek rayonduk madaniyat bölümü tarafından oluşturulup, bizdin sanatlı, ayraymağımızın sanatlı yaşları jana ошондой эле балдар катышууда. Бул Саммелдин оюну жөн гана оюн эмес. Саммелдин бул Кыргыздын улуттук баалуулуктарын тааназалаган өзгөчө оюн. Ушул иш-чарага катышып аткан баарыңыздарга терең ыраазычылык, катышуучуларга ийгилик, баарыңыздарга рахмат. Ушуну менен Саммелдин кыз жигит Саммелдин оюнун ачык деп жарыяйм.
Ressam ağayı siz ödüllendiren. Бұл сіздерге бала.
Marketinge canlı canlı kıra Kırmızı kısık beni yedi Beni alırsan bu boynumu Ulan 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 Hey kızlar hey kızlar hey kızlar Gözlerimi bağlama kırması Gözlerimi bağlama sırması Sesini diye tutup sırması Hey kızlar hey kızlar hey kızlar Gözlerimi bağlama kırması Gözlerimi bağlama sırması Bir oturup sevdiğimi sırması Müstakil tırnalısı sığdıran Ay bağda suyurduğuna Kavatılır üstüsü peyni Beni aslan boynuma Hey kızlar hey kızlar hey kızlar Beni bağla kıyması Öldürü ayı bana sırları Sesleri bir oturup sırdaşı Hey kızlar hey kızlar hey kızlar Ölümü ayakta kıyması Öldürü ayı bana sırları Sesleri bir oturup sırdaşı Tavuşmak sizlerden olsun. Bu balı izlenip görüp yoğun hareket kılalım. O Berke bala. Antemizde tutardım. Şambadaylarını görüp tappasalar sil kolaplarla ve sizler için bir dakika tavşaklardaydılar. Sizler hareketli tur verirse. Tavşaklılar. Uzun kıskeli, uzun boylu kıskeli. Kavakları kaldıray, ekibi bir çaldıray. Tatlılar çıkın salar. Uzun kıskeli. Uzun boylu kıskeli. Kavakları kaldıray, ekibi bir çaldıray. Polis, polis. Bayanı sayılır mı başkaları? Baş damgasını aytıp koyalım. Joe böyle cevap böyle cevap. Canlı mı cansız mı? Bu olaylara böyle cevap. İzlenizde. Patlamış. Uzun boylu, iskelet. Ova. Zaten kalsın. Kabaklara kaldırarak diye gidiyor. Çaldırarak. Darya. Oo. Elektrikler sizde nasıl? Erkeklerin 4 putlar düştü. 2 putlar geçinde 3 putlar basıldı. Erkeklerin 4 putlar düştü. 2 putlar geçinde 3 putlar basıldı. Babamın yaşlı karı. Benim ağabeyim. Benim kızlar sizde nasıl? Tavuşmak. Tavuşmak bizi zekalı. Tamaşalı tavuşmak. Okutturumuz da. Kolu dara şaketli al çıkartay. 50 kişi mal koyup kan çıkartay. Anı takman cigilde kız veririz, bir günün kalın alday. Bir kez kızlar öperiz. Kolu dara şaketli al çıkartay. 50 kişi mal koyup kan çıkartay. Anı takman cigilde kız veririz, bir günün kalın alday. Evet. Kız verenlisi canlı. Etkili olanınızda Baş damgasını ayıp koyun. Baş damgasını aytın geçecek. Çok da geldi. ağda neler koyuyor? Baştan nasıl kıyıyor? Kıyam. Çoğunu verdi onda. Yok kapadım. John yerinizde mi? Verin. Hayçi. Kapkanınızda da bir kızı bitiramazlar. Eski olarak size vermezler. Kızı
sözünde kaldı. Böyle yol boyundan bay bayışmak. Yol boyunda bay bayışmak. Yol boyunda bay bayışmak. Bay bayışmak. Bay bayışmak. Biz ayıp öyle koyalım. Cansız. Size beklersiniz. Sветофор. Siz de baştan nasıl yapıyorsunuz? Baştan kasımda kayıp koyma. Baştan razı kılıyoruz bizde tanı. Yol ver, bol ver. Yol ver burada da. Biz de alın. Ayıp ver burada da yol. Özünüzü bekliyorum. Tikelek. Her kutularında 30'dan canlar var. 30 canları canlı ak, canlı kara. Giray. Bir ayrı ayı. Sonra. Ayıklamada aksanlık, oğuzunluk, coksanlık. Aytalarda aslanlık. Cumhur katura. Toplu yemek var. Balık gibi. Çoğalta oturan konum giyip, konum çeşitli bağırılaşır. Çoğalta oturan konum giyip, konum çeşitli bağırılaşır. Kaza verse tübü çok, ayda düşse cübü çok. Kaydaran aydaran. Kaza verse tübü çok, kayda düşse cübü çok. Toluk emez. Yakındaşlar bir toluk emez. Oldu ya bittiğine güzel. Ha, oy menen sana. Allah bize kezekli biz sevdiğine kayırdan kırga ötsek. Jigitlerden jürögü ot bolup jalında suyuğurlarını töksökten dayardan kalıştırıp uğup görülür. Nurman ağay kazanımlarda sarı kızıl emelen. Kol çağırıp kızıl. Sarı
Erke bala, Andemizde dağıcılığı kaytalı. Çaldığın körkü sakalda, sözün körkü makalda değil. Emki şartımız makal eken, makaldan başkası. Jatı biçer jigitten saram çaldı, çal jakşı eкен. Басмайырдың қысқанын есі білбей ат білет. Жақшы адамдың қадірін өз елі білбей жат білет. Адамдың көркі әдептүүлүктө, жигиттин көркі адамгерчиликте. Жақсы бала елпек, жаман бала тентек. Kızlar, kokon jigit көп сөйлөйт, чечен жигит эп сөйлөйт. Жақсы болу аста-аста, жаман болу бир басты. Жақшылыққа жақшылық ар кишinin işidir. Жамандыққа жақшылық ер кишinin işidir. Жақсы қыз жақадағы құттос, жақсы ұл аспандағы жұлдыз. Жігітке 70 ünür аздық қылады. Ат мингендікі, тон кийгендікі, аял кийгендікі, елдікі. Koyunlu kamış öldürür, жігітті намыс öldürür. Өз еліне батпаған башқа елге қор болады. Жылу сөйлесін, жыланымен шығыптыр. Малың қоры болса берді құдай, аяғың қоры болса ұрды құдай. Жақшы елдің көркі, жаман жақшы жердің көркі. Қоғышың жақсы болса, соғырмыз ертабат дейді. Күніне алтын тапса да, ақылсыз жігіт байыбай. Шын аялдың ері тез қартаяды. Жақсыға жанаш, жамандан адаш. Асыл жигит 6 турду, 12 сырду. Қыздың 40 жасы болу. Жигит көзүнө жылкы изинен таанылат. Жеті өлчі бір кез. Алған ері жаратса, қара қатын ақ болу. Жақсы көрген досынан маңаядан жігіт пе, өтетіне жол келсе жанаядан жігіт пе. Жақсы аял үй иесі, жаман аял жол иесі. Жақсы адамға бір қамшы, жаман адамға мың қамшы. Eşlik körüp törünür, enesi körüp. Kız almaydı. Жақсы жигит сырттан мырза үйдө кул. Қызды үйде тұл жатпайды. Жақсы адам байқа сөйлей, жаман адам ары бері чайқа сөйлей. Жақсының жақсылығы тиет ар жерде, жамандың жамандығы тиет тар жерде. Өлбей, күн көрбей. Қалыптың қазанын көп астым, қана қолымды көсі. Сен ақылдың түкісі. Ой, жігіттер, жақсы қыз, жақадағы күндіз, жақсы ұл асмандағы жұлдыз. Айтылды ма? Қайталамай жоқ, қайталамай. Сәңір деген аны мақалды тоқтаталды. Екі жақтың. Балдар ішіне қиналып қалудай білейін. Қыздарымыз қайталап кетіп отырды да соға. Мақылан ерке ола тоқтаталып, кейінгі Кейінгі шарттатады. Қыздың 40 жасы ұл болса, жігіткен 70 өнер аздық дейді. Көріп тұрғандай, мына мен артымда отырған жігіттер бары шетінен талаптуу жігіттер. Албетте бұл сұрауға жооп кылып, жет өлчөп бир кесип, ой калчап, акыл токтотуп, жооп берсеңиздер болот. Андемізде жаңылмашты баштайлы ерке бала, давайлы болса біздің зірет қызар баштап берсін, жаңылмашты. Жаңылмачтар, жаңылмачтан жаңылбастар, жаңылмашқа қызыққан жаңы жаштар. Жаңылмашты жаңылбай айтабыз деген жігіттерге жаңылша жазылған жаңылмаш бар. Жаңылмаштар, жаңылмаштан жаңылбастар, жаңылмашқа қызыққан
кызыккан жаңы жаштар, жаңылмашты жаңылбай айтабыз деген жигиттерге жазылган жаңыча жаңылмач бар. Tezini aytın hemen aytın. Жаңылмаштар, жаңылмаштан жаңылбаштар, жаңылмашка кызыккан жаңы жаштар, жаңылмашты жаңылбай айтабыз деген жигиттерге жаңыча жазылган жаңылмач бар. Bir tuttum. Жаңылмаштар. Жаңыдан жазылған жазылмаш бар. Жаңылмаштарды Anda gelecek bizge öyle lan. Yok, size yol aytmayızım artık. Canı aytın olsun. Bizim medalından göndermesinden canlılaştı canlıdan ödülü çıkartıyoruz. Kökümüzde de kaytalarla yapalımda. Tarihliğe kurtartığımızda. Canlılaştı tamam koyduğuna. En iyisi sizlerden bağlı. Şam barakta şam elek, şakırdaşkan ekelik, Bosovo'da ekelik, Botuldaskan ekelik. Hayır bakalım. Tezras. Ola şeyler. Remis var yani. Şam barakta şam elek, şakırdaşkan ekelik, Bosovo'da ekelik, Botuldaskan ekelik. Barakтай чамажек, чаңкылдаган көзүлексин. Баштапка кайталап барышпам. Şam barakta şam elek, şakırdaşkan ekelik, Bosovo'da ekelik, Botuldaskan ekelik. Чаңкылдактан экелек, чаңкылдактан экелек. Босогодо экелек, босулдуктан экелек. Tuğra. Kızlardan olsun ha? Суу боюнда дарак өсөт, сууну дайым карап өсөт, суу чачын тарап өсөт, суусуз калса араң өсөт. Суу боюнда дарак өсөт, сууну дайым карап өсөт, суу чачын тарап өсөт, суусуз калса араң өсөт. Su boyunda darak ösöt, suunu dayım kara ösöt. Suulu çaşın para ösöt, susuz kalsa aram ösöt. Belestegi 5 kaşka koy, 5'e 5 kaşka koy. 5 alası kılan koy, 5 alası dönüm koy. Белештеги 5 кашка кой, 5 кашка кой, 5 аласы зыман кой, 5 аласы дөнүн. Kıyın orağından aytınız ha. Кыйырда өскөн карагай, карагайды карабай койду каранай, карагайдын тобуру болду чарадай, чарадай болгон тобурдан көчүп кетти карадай. Bizim başlıca sekmer araçtan, bana kimisi ses etçiler. Yok, bu men senin ayткан ушу. Мына жайдайм. Кыйырда өскөн карагай, карагайдын карабай койду каранай, карагайдын тобуру болду чарадай, чарадай болгон тобурдан көчүп кетти каранай. Tez aytsak olalım. Кыйыр сурадыңдар да. Tez aytsak olalım. Şurada karavay. Kıyırda ösön karagaydı karamay. Kıyırda ösön karagaydı bolmucağı çaraday. Çaradan gitti. Çaradan. Bol. Aslında közüme şöyle geçlersin var. Size bakın çalışmanızlardır. Yapar. Doktor. Canım. Bu kızlar. Çok olur mu teyze? Çıkıp tarafı mı? Atan bakan uyuların köpçülüğü karala, köpçülüğü sarala, işengetenlilerinin büyük varısını arala. Hayradan. Atan bakan uyuların köpçülüğü karala, köpçülüğü sarala, işengetenlilerinin büyük varısını arala. Köpçülüğü sarala. İşemdesең işin көрүп арала. Atan bakkan uylардын көпчүлүгү карала, көпчүлүгү сарала. İşemдесең карап көр, içine кирип ал. Oldu makul. Ne kılasın? Boldu canım, boldu. Doktor söyleyin daha canım. Doktorunuzlar hem suram kaldığınızdan naile.
Topluluklar. Yok. Yok var ekan da. Vardı mı? Ama. Bölünüşü bölününe bölüp alt 5 bölüme bölüştü. Bir bölüne bölünmede 5 bölüne bölünen çünkü bölüne eşitken bilet oldu. Bölünüşü bölüneni bölüp alt 5 bölüme bölüştürdü. Bir bölüne bölünmede 5 bölüne bölünen çünkü bölüne eşitken bilet oldu. Bölünücü bölününü bölü aldı. Hemen bir kişi bölüneceğiz. Nene, kızım oturup aytdın. Şu kızımdın bir bölüne firması var. Karga kırkılday, kara kırkılday. Karga kırkılday. Kara kırkılday. Sonra babanız aytıyorsa size Canılmaz'dan çok şehircene. Canılmaz'dan son bir oğulduğu da kezek verelim. Canlıurdan, cengilikten sezelik. Kanday deysiz şehircene? Oturamese ırgı sorgalı, Bizim- manayla görelim. Bizim yigitlerden trio. Sizlerin konçalıkta olsun.
azamatsızlar. Kol çaltıralı hizmetçiler başlap. Papa, kol çaltırmalar jigitler, azamatlar.
emekli başlaydı. Akıya, 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 akıya. Vargan şehrin saltanat. Uzun çevresinden çıktı. Akıya yıkılmaktan. Sizi görsem korkmayın. Hoş geldiniz Markan'a. Madaniyatın mıhtısı, Bizaracının devugam, öz işine mıhtı dep, aynı seciden kevugam. Mıhtılığın büyük kalıp, arantini algan koyun takayagam. Akıya, 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 akıya. Beni kıyafetini çek. Benim adım Cani Vektin Malık'ı. Sizde sulu bakçada, Bayburt'ta dalıkı. Sözde tartıp akende, adaş kırıp maksat var. Ana bana devirdi, alıp getirin maksat. Kidepmenen kıvokuz, sırdaşat devugavuz. Rızvan ayday sulu kızı ırcazat devugavuz. Akıya kişi bilmeden ırdaşat devugavuz. Akıya, 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 akıya. Oğatay, sözünüzü cevap kılayım. Anda nesek oğumuz. Kulundunun kızları, kağa sakka kanıpkız. Türdüğünü büyürümün çekesinin tarafkız. Akıya, 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 akıya. Akıya, 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 akıya. Benim adım Galcıgit. Bilip geldin sulu kız. Uruksarsız kayaktan. Kilip geldin sulu kız. Akıylasan korkoysun. Küzür bolom sulu kız. Madalya düğünde müdür bolom sulu kız. Müdürümün de gözünçü, maktan kana başkaca, anılarına baklara, saktan kana başkaca, kurultayı kalalıksız, kubelek kalalıksız, magazininde kalardı, üç koyup sakınsız. Bulundunun büyüşü, çırağının büyüşü, otla bizi küydürdü, bu şuların duruşu. Kırkım eken düğünümüz, iyi eken düğünümüz. Geldiretmeye caddede, Mevla yapcırımız. Ay, dayın, kumumsuzdur dayının. Akordiyon çekmende, yengiden çıkan tıkanda. Akıya, 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 akıya. Akıya, 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 akıya. Uzun boylu kıtça bir cengekemden aylanan akaka hiç aytmanız bir özümü paylanan. Akıya, 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 akıya. İlgerkinin kızları, sayfa sahip sivaşçı, hazırlıkının kızları, tapal sözü maylaçı. Akıya, 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 akıya. Akıya, 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 akıya. Gelir mi beni canavar
biriktirgen men bolam. Samerdegi açmışıp akıyet aytan men bolam. Uşulturgen jigitlerdi jengip alıp kim bolam. Akıya, 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 akıya. Akıya. Maksat benim canla var. Ağız olup olmayı. Yalavakta caşarıp bir otolu kalmayın mı? Ondan sonra ciroyun maksatında dardayım. Oğlum Süleyman, nereden emes Kudaylar? Uçul turgan kızlardı biz jasap alabız Kudaylar. Müdür doğru sürümüz, müdürün becürümüz. Bunun bari tamaşa, Sarmerdin'e jaraşa. Tamaşanız var eken, köngülümüz jay eken, көркөм bolup жүрүмүz, карындашым өзүңүz. Asmanlara bürküttük, sadaletleri ürküttü, uşun menen hakikat büttü. Keyin bizden kızlarımızdan bir jaknakay sulu erkek kızımız, Ayzada kızımız Jaz Jamgırı öğrenmeni sizlerge. Mana karşılayta, ol cevap Ayzada kızımız tutalım. Adamsın böyle, Ayzada kızımıza. Size de iş oldu. Bey Bir geçiyor mahtamal
Жалғыз торан ана жүрім Жұлдыз саған тапсырсын Келшекене торан Azamatsızlar, güzel kızlar. Küçük çukurda boş bakar Küzgüden dağlara hey Küzgüden dağlara Ay çocuğu doğduğuna
Bizim mutfalarına taşın. Rahmat. Ömrünüz uzun olsun, dayanışması bana olsa dilerim. En sevimli evlerinde var Kurban
жергесинин тургундары, жашоочулары, шайыр апалар, бүгүн мына өзүңүздөр көрүп аткандай эле кыз жигиттин Сармерден оюну Лейдек райондук маданият бөлүмү тарабынан демилгеленип, жергиликтүү бийликтердин колдоосу менен жерлерде өтүлүп жатат. Графиктин негизинде бүгүн мына Кулунду айыл аймагындагы биздин маданият кызматкерлеринин уюштуруусу менен сиздердин айылда өтүлүп жатат. Бул ишке катышып берген сиздерге жана айыл таланттарына уюштуруп, түнү күнү чуркап кызмат өтөгөн биздин маданият кызматкерлерине оболу жеке өзүм атымдан, райондук маданият бөлүмүнүн башчысы Айтчубай Байпазиевнин атынан ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этесиздер. Бүгүн мына оюнду көрдүңүздөр, оюн аябай кызыктуу, жогорку деңгээлде өттү. Данагүл Абдрахмановна баса белге өтүп кетти ырлар боюнча. Мен деле ушул кишинин айткан баягы жакшы ойлоруна, анча-мынча кемчиликтерди айтканына толук кошулам. Негизи башталышынан шаңдуу келе жатып, жаңылмача айтып, ак эмек айтканда кыздарыбыз жигиттердин бир аз духун алып койду окшойт. Жигиттер тастайып чыгып 70 жашка аяк басырган Мырзали Жороев агайыбыз орто жолдон тура калып, ушул киши ичине темпти берип, дем берип жигиттерге. Анан кайра баягы ийирден көчүп кышайып барат, кайра түзөп кеттиңиздер да. Ырдагандардан мен бул жерден өзүбүздүн кесиптешибиз Мархамат эженин ырдаганына, харизмасына баягы өзгөчө баа бергим келип атат. Мен күткөнүм биздин катарда ушундай таланттар жүрөт депчи. Анан жигиттерге сөз жок, баарыңыздар таанып көрүп билип жүрөбүз. Анан мени өтө баягы ар кайсы айылга барганда бир нерсе бир жүрөккө жакын болот да. Мен өзүм театр жагын окуп, драма жагында жүргөнүм үчүн сыбызгынын үнүнө аябай мындай бир эменмин да. Кандай десем, аялдардын эмеси боюнча токсикозмун да. Анан ошол жанагы театралдык бирдемелерди иштеп чыгып атканда, ролдорду коюп атканда сыбызгынын үнүн көп издейбиз да. Анан азыр өзүбүздүн катарда, өзүбүздүн жерде ушундай таланттуу агайыбыздын жүргөнү биздин катарда болгону мен үчүн аябай сыймык болду. Агай, сизге башын кийип таажаймын. Бар болуңуз. Буюрса мына агайыбыздын ден соолугу чың болуп турса, мен ойлойм, бизде мына райондук маданият үйүндө атайын үн жаздырган студиябыз бар. Ошол жерге барып, агайдын сыбызгысын, добуштарын жаздырып калабыз деген үмүттөмүн жакын арада. Рахмат. Эки жанында отуруп, бири жигиттер жемгедейт, бири кыздар жемгедейт. Анан мен эмне демек элем, акырынан сөзгө берип, ортого такап тургандан кийин апабыз аялдан төрөлдүк, аялдан таркадык деп аялдарга берип коюн десем, өзүм эркек, жигиттер кап болот деп. Анан тең ортодон бөлүп, бүгүнкү Сармерден оюнунда эки тарап тең чыкты деген. Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан жарыяланган улуттук дем күнөлүк бийлик оңду жолу жарлыгы негизинде уюштурулган кыз жигит Сармерден оюн зоогуна жигердүү катышкандыгы үчүн Кулунду айыл аймагынын кыздар тобу Кулунду айыл өлкө туурасынын каты менен сыйланат. Башчы Жамалидин Абраимов.